Imana ishimwe kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Mbere tutarasenga reka tubanze dusome ijambo hanyuma dusenge kugira ngo tuganire akanya gatoya. Turaganira umwanya mutoya rwose kubw'iri jambo no kugira ngo tuze kubitekerezaho twese. Reka dusome muri Luka, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ni ibice 2 umurongo wa 36 kugera kuri 38. Luka ibice 2 umurongo wa 36 kugera kuri 38. Haravuga ngo hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Timotheo wa mbere, ni ibice 5 umurongo wa 5 n'uwa 6. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Ariko uwidamararira abapfuye ahagaze. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza utanze kugira ngo dusangire n'abavandimwe n'inshuti n'abakunzi n'abapapa n'abamama n'abahungu n'abakobwa n'abakomeye n'aboroheje n'abize n'abatarize. Tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasaba umwuka wera kugira ngo abashoboze kumva no gutahura no gusobanukirwa, kuko niwe waduhaye nk'umufasha udufasha muri byose. Twebwe tugereranwa n'umubibyi kubiba. Umubibyi ubiba ntazategeka imbuto uburyo iri bumere n'igihe izamerera, usibye kuyishyira mu butaka gusa. Biba bisigaye n'iby'Imana izikora, kugwisha imvura, kuyirinda ibyonyi n'ibishobora kuyitoragura ya mbuto maze igakura. Icyo umubibyi aza yongera gukora ni ukubagarira. Izina ryawe rihabwa icubahiro, abantu bose mwuka wera bashoboze kumva no gutahura, kubwa Yesu Kristo, amen. Bahaye kaze. Twari tugize nk'iminsi itari mike tudasangira ijambo ry'Imana kubw'impamvu zitandukanye, ariko ndashimira Imana ko Imana iduhaye umwanya muto turi buganire by'ukuri kuri iri jambo. Ahubwo ndaza kurivuga kugira ngo buri muntu wese agire icyo aritekerezaho n'icyo ushobora kuvugaho. Commentaire ushobora gutanga wenda irashobora gufasha abandi, natwe ubwacu tugafashwa, kuko twese no guhugurana no gufashanya. Turaza kuganira hejuru y'ubuzima bw'umuntu usenga. Ubuzima bw'umuntu usenga. Ubuzima bw'umuntu usenga, iyo bavuze hariho ubuzima bw'umuntu w'umurwayi, hariho ubuzima bw'umuntu w'umujura n'umubeshi, hariho ubuzima bw'umuntu wizera Imana, hariho ubuzima bw'umuntu wiringira Imana, hariho ubuzima bw'umuntu uca bugufi. Ubwo ni ubuzima abantu babamo. Habaho ubuzima bw'umuntu wuzuye urukundo. Abo bantu baba batandukanye kandi ni ubuzima butandukanye, kandi ubwo ni ubuzima bugomba kuba mu muntu. Noneho rero narimvuze ngo tuganire hejuru y'ubuzima bw'umuntu usenga. Ariko muri ubu buzima bw'umuntu usenga ndavuga igice cya mbere, wenda tuzakomeza n'ikindi gice. Ndaza kuvuga hejuru ndabanza mvuge hejuru gusenga, icyo gusenga kitari cyo. Icyo gusenga kitari cyo. Ndashaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo gusenga ntibisobanura ibi ngiye kuvuga.
hari ibintu abantu bitiranya bakabyitiranya noneho bakabyita gusenga kandi atari ugusenga. Noneho rero ndabanza mvuge icyo gusenga bidasobanura. Ibyo abantu baza bashaka kuvuga ko ari ugusenga ariko kutari ugusenga. Nico gituma navuze ngo icyo gusenga kitari cyo. Ariko ngarutse kuri iki cyanditswe twasomye nako hari ikintu cantangaje. Bavuze amakuru y'umupfakazi. Baravuga ngo hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera. Ico ni cyambere, yari umukecuru wa kera amaze gushingirwa ngo yamaranye n'umugabo we imyaka 7 gusa. Imyaka 7 niyo bamaranye n'umugabo. Noneho amara ngo indi myaka 84 ngo ari umupfakazi. Imyaka 7 yo kubana n'umugabo n'imyaka 84 y'ubupfakazi. Noneho bavugira ijambo ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Noneho ikibazo nguhaye nawe ngo wibaze, kubera iki batavuze cyane hejuru y'ubuzima bw'uyu mupfakazi, ubuzima bw'ubupfakazi? Fata umuntu wafakaye afite imyaka 7 noneho akamara imyaka 84 ari umupfakazi. Ntibavuga ko yashatse, ntaho bavuga ko yasubiye gushaka, ntaho bavuga gusa uko Bibiliya nyine ndiyabisobanuye. Ntawuzi, birashoboka ko atongeye gushaka kuko gurumva bavuze ngo yageje imyaka 84 ari umupfakazi ntiyigeze yongera gushaka. Ariko se kuki batavuze ubu buzima, iyi mibereho, kuko atariyo basobanuye cyane y'ubwo bupfakazi? Ariko bakavuga kimwe gusa icyo yakoze. Bavuze ko ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana, bongeraho no kugira gute no gusenga. Ibintu bitatu: yahoraga mu rusengero, hanyuma ngo akaramya Imana, akongera ngo agasenga. Kibazeho nawe, reka nguwe nawe bitekereze. Nanjye narabitekereje ariko ntacyo ngiye kubivugaho. Kubera iki batavuze imibereho yiwe? Kubera iki batavuze ibyo yagiye acamo? Ese mu rusengero yagaburirwaga nande? Ese mu rusengero ninde wari umwitayeho? Ese imibereho yiwe y'ubuzima busanzwe yari imeze gute? Kuko atariyo badusobanuriye. Ariko bakazana kuramya no kuba mu rusengero no gusenga. Simvuze kuba mu rusengero ico ari cyo n'agaciro kabyo n'ibyiza byabyo, kandi simvuze no kuramya ico ari cyo. Kurumva ko ari ibintu bikomeye byamubayeho, ariko turavugana gusenga. Noneho barasura bagaruka kundi mupfakazi nanone muri uru rwandiko rwa Paulo yandikiye Timotheo. Baravuga ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine ngo icyo azakora ngo yiringira Imana. Umupfakazi usigaye wenyine ngo agomba kugira gute? Kwiringira Imana. Noneho bakongera ngo akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Noneho bongeraho ibintu bibiri, urumva we n'ibindi bongereyeho. Baravuze ngo yasengaga ku manywa na nijoro. Nawe ndibavuze ubuzima bwe bw'imibereho yiwe, ntayo bavuze. Bavuze gusa ko yasengaga ku manywa na nijoro. Ndagira ngo muri seanse mu gice cya 2 tuzavugana ubwo buzima. Noneho ngo barangize, baravuga ngo ariko widamararira abapfuye ahagaze. Ni ukuvuga ngo umuntu widamararira, nubwo twazanye ijambo ry'umupfakazi, baravuze ngo uwidamararira ntasenge, tabe mu buzima bwo gusenga, ngo abapfuye ahagaze. Aho ngira ngo iryo jambo ni imvugo yacu birasobanutse. Gupfa uhagaze tibisobanurwa gushingurwa, tibisobanurwa kuvamo umwuka, tibisobanurwa ngo ndurya, tibisobanurwa ngo ndiwiga, tibisobanurwa ngo ndukora akazi, tibisobanurwa ngo ntacumariye umuryango, tibisobanurwa ngo ntacufashe. Ariko baravuze ngo ubuzima butarimo gusenga, uwo muntu ngo abapfuye ahagaze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icubahiro. N'umuntu ubupfuye ahagaze, ahumeka, agenda. Imana idufashe kuba mu buzima bwo kubaho upfuye abantu bakubona,
upfa uri mu bana, upfa uri mu muryango, ukaba urapfuye ugapfa uhagaze. Kudasenga rero ni ukubaho mu buzima bwo gupfa ugapfa uhagaze. Niko Bibiliya ivuga. Reka rero nsobanure mbabwira aya magambo icyo gusenga kitari cyo, cyangwa se gusenga ndi bisobanurwa aya magambo. Icyambere ndavugamo ibintu nka bitatu cyangwa nka bitanu, ariko ndabisoma sintinda. Icyambere, gusenga si ukubivugavuga gusa. Gusenga si ukubivuga, si ukubivugavuga ngo nuzaba uri ahantu ngo ubivuge, nuzaba uri kumwe n'abantu ngo ubivuge, uri mu muryango ngo ubivuge, yewe no mu bana ngo ubivuge. Oya, uko si ugusenga pe. Gusenga si ukubivugavuga. Kuko Bibiliya iravuga ngo muri Matayo ibice 7:21 haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru nkeretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Gusenga si ukubivuga, si no kubiganira ngo ubivuge cyane. Ababivuga ngo abavuga gutyo bakabivuga, sibo bazagira gute ngo sibo bazinjira mu bwami bwo mu, ahubwo ababikora. Mu yandi magambo, gusenga si ukubivuga, ni ukubikora. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, gusenga si ukubiririmba gusa, si ukubihindura ngo ubihindure indirimbo. Oya. Ni ukuvuga ngo kubivuga ntibisoma kuvuga gusenga siko Bibiliya yabitubwiye. Ngeretse ababikora, abavuga ngo mwami 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 mwami, sibo bazinjira mu bwami. Ngeretse abakora icyo ijambo rivuga, keretse abakora icyo gikorwa cyo kugira gute, cyo gusenga. Kabiri, gusenga si ukubirimba, si ukubishira mu ndirimbo ngo ubihindure indirimbo ngo abantu babivuga ati yebe gusenga. Oya, gusenga si ukubiririmba. Dusome ibyakozwe n'intumwa 16:24 n'umurongo wa 25. Haravuga ngo nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago, ariko mu gicuku ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmba Imana, izindi mbohe zirabumva. Murumva ko aba bantu bari mu kaga, bari mu rupfu. Ndagiye kitari cyo gusenga, ntacyo ndukabwira abantu ngo winjiye mu bibazo ngo birakurengera ngo bituma udasenga. Oya, bizakunanire nanjye binanire, ariko ndukavuge ngo hari ibibazo ngo bishobora kutubuza gusenga. Aba bagabo bari mu kibazo gikomeye, gukubitwa kugeza igihe cyo gupfa. Noneho ngo barangize, turavuze ngo gusenga si ukuririmba. Bararirimbye, baramya Imana, ariko ibyo si cyo bisobanura. Kuramya no guhimbaza ndi bisobanura gusenga. Bibiliya yavuze ngo bagira gute, barasenga. Kandi ngo igihe basenze ngo niwe inzu yanyeganyeze, inzugi zirakinguka, ngo iminyororo iradohoka. Twumvikane, gusenga si ukubiririmba, ahubwo ni ukugira gute, ni ukubikora. Ndacaye ingaruka kuri rya jambo, ni ukubikora. Icya gatatu, icyo gusenga bidasobanura. Gusenga si ukubiganira gusa. Hariya twavuze kubivuga, ukabivuga, kubiganira, ukabigira ikiganiro cy'iminsi yose. Yewe waza ubona abantu aho bari ukabaganiriza hejuru yo gusenga, ukababwira ati gusenga biza bihindura ubuzima, gusenga kuza gusenya ibihome, gusenga kubita hasi imisozi. Oya, si ibyo ngibyo. Gusenga ni ugusenga, ni ukukora, ni pratique. Gusenga si ukubibwira gusa. Daniel ibice 2:17 n'umurongo wa 18 haravuga ngo nuko Daniel amunzuye agenzi be Hanani na Mishayeli na Azari kugira ngo bingingire ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Ndavuze ngo gusenga si ukubiganira, si ukubikiganiro. Hamaze gusohoka itegeko ry'umwami kumusobanura inzozi, abantu bakananirwa, agategeka ko baza kwica abantu. Noneho igitangaje,
amakuru uwo yagezeho wa mbere ni Daniyeli. Daniyeli ngo ashike ahamagara bagenzi we, ntibabiganiriye ngo bakere aho. Mwene data, gusenga si ukubiganira, si ukubibwira abavandimwe gusa, si ukubibwira inshuti, si ukubyicarira ngo mubyicarire ngo mubiganireho gusa. Oya, Daniyeli ngo arabaganirira arabaganirira amakuru, abaganirira ikibazo cyabaye. Barenga rero kuganira, baravuga ngo bagire gute? Basenge. Gusenga si ukubiganira, ni ukubikora. Haleluya, ni ukubibamo. Imana ihabwa icyubahiro. Wa mupfakazi ngo wapfakaye imyaka 7, imyaka 84 ngo aba mu masengesho. Imana ishimwe, yari yaramenye akamaro k'amasengesho, ko atari ukubivuga gusa, ko atari ukubiganira, ko atari ukubiririmba, ahubwo ni ukubikora. Icya kane, gusenga si ukubitekerezaho gusa. Oya, gusenga si ukubitekerezaho ngo ubitekerezeho ku manywa na nijoro. Gutekereza ku kintu ntibisobanura kugikora. Nubwo wogitekereza inshuro 100 ku munsi, nubwo wagira ikintu utekerezaho ukagitekerezaho inshuro 100, ni byiza rwose pe, kirashobora kwaguka. Ariko gusenga si ukubitekereza gusa. Yego, kubitekereza si bibi, nabirya navuze kubiganiraho si bibi, kubiririmba si bibi, kubivugaho si bibi, ariko icyo bidasobanura ni ukurenga kuri ibyo ukabikora, rero ukabibamo. Ndabizi ko uzubitekerezaho, renga gutekereza, ugire gute? Usenge. Ibyakozwe n'intumwa 12 n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4 agira ngo azamushire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Gusenga si ukubitekereza gusa, ni ukubirenga. Ubuzima bw'amasengesho si ubu ngubu mbaye mvuga. Oya, nzaza kubuvuga, ariko ibi ni by'abantu babamwe. Abantu benshi akakubwira ati rwose ati ngewe nta mwanya mfite wo gusenga, ngo ariko nabitekerejeho. Ariko gutekereza nako no gusenga? Oya, gutekereza si ugusenga. Izo vocabulaire unazivuze ziratandukanye. Biratandukanye rwose pe. Gusenga no gutekereza biratandukanye. Noneho aba bantu ngo Petero amaze gufatwa, baramujana bamushira muri gereza. Ibyo ari byo byose urumva ko babitekerejeho. Batekereje uburyo yafashwe, batekereje uburyo yagiye gupfa, batekerejwe ko birangiye. Bari babizi, bari bazi umutima w'uyu mwami, ubugome yari afite Herode. Ariko barenze gutekereza, ngo bariyugarana, barikingirana, barasenga. Haleluya, barasenga. Reka gutekereza gusa hejuru senga, ahubwo senga. Imana ihabwa icyubahiro. Icya 5, icyo gusenga bisobanura. Gusenga si ukubyigana kuko ari byiza. Oya, gusenga si ukubyigana. Ngo ubwo abandi babikoze reka nanje ngo mbikore, ubwo abandi babigira gutya ngo reka nanje. Si ukubyigana, ni ukubibamo, bikakubamo. Ngira ngo tuzabisobanura hepfo. N'ubuzima, ni ukubihindura ubuzima bwawe, bikava ku ndiba y'umutima, ukabikorana ubushake, ukabikorana ubikunze. Si ukubyigana, nubyigana bizakugiraho ingaruka mbi. Nta musaruro, ahubwo bizakugiraho ingaruka mbi. Reka mbibereke uburyo gusenga atari ukubyigana. Ibyakozwe n'intumwa, dusome ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ni igice cya 19 n'umurongo wa 13. Igice cya 19 n'umurongo wa 13, twumva uko havuga. Haravuga ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvuga izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga.
Umurongo wa 14, kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeza ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Imana itubabarire. Gusenga si ukubyigana. Abantu ababana ngo basikewa ngo bagiye kwigana gusenga, bagiye kubyigana. Murumva ingaruka yabaye. Bagize gute? Ngo abuzuye dayimoni barabasimbukira, barabakubita, barabakomeretsa, ndetse ngo bagenda bambaye ubusa. Gusenga rero si ukubyigana, ni ukubihindura ubuzima, ukabikora bivuye ku mutima. Dusoza rero, gusenga si ukubivuga ko bibamo imbaraga gusa. Oya, si ukuvuga ko gusenga bibamo imbaraga, gusenga ko biza bihindura ubuzima. Gusenga ni ukubikora. Ndacengaruka kuri rya jambo. Reka dusome Matayo 17 n'umurongo wa 19. Matayo 17 n'umurongo wa 19. Matayo 17 n'umurongo wa 19 haravuga ngo, maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano uje hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amena, haleluya. Gusenga si ukubivuga ko bibamwo imbaraga gusa, ariko ni ukubikora nguko tubitegetswe. Basengeye umuntu ntiyakira, babaza Yesu impamvu. Yesu arababwira ati, bene uyu mudayimoni uyu taza kurwamo n'ibyo mwari kumukora. Ngo ni ugusenga no kwiyiriza. Haleluya. Tugomba rero gusenga no kwiyiriza kurimo imbaraga zirukana iki? Imbaraga z'umwijima. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Naringize ngo dusangire aya magambo magufi ko gusenga si ukubivuga gusa, gusenga si ukubiririmba gusa, gusenga si ukubiganira gusa, gusenga si ukubitekerezaho gusa, gusenga si ukubyigana kuko ari byiza, kandi gusenga si ukubivuga ko bibamwo imbaraga gusa, ariko ni ukubuhindura ubuzima. Bwamara bwa buzima rero bw'amasengesho nibwo bugenda bukora ibitangaza. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Ndabifuriza kuba mu buzima bwo gusenga nyayo, kubibamo, kubikora, kugira ngo ubuzima buhinduke. Imana ibaheze umugisha, kandi mukomeze mubitekerezeho, na nyuma yo kubitekerezaho mubyinjiremo mubikore. Murakoze. Imana ibaheze umugisha.